M23 isohoye itangazo turinyuzemo amaso tumenye ngo riri kuvuga iki. Ibyo ni kugira ngo inze tunonosore turebe ukuntu ubundi bihagaze, tumenye ngo risobanuye iki. Icyo usabwa ni ukurikirana video ukaza kumva amakuru aririmo. Ni itangazo ridasanzwe yuko rihaye umutwe uvuga ngo irije kuvuguruza, irije gushyira umuco ku ngabo za Kongo. Ni itangazo ryari rimaze iminsi risohotse ku ngabo za Kongo. M23 kandi yatangaje ko nta hantu yafashe izongera kurekura. Yavuze yuko imijyi yamaze gufata itazongera kuzirekura, yuko bitewe naho barekuye babonye ukuntu byagenze, bahabonye ukuntu bimeze. Ukuntu bahabonye nuko ukuntu bari kuhayobora bo kwarukurutwa nkuko bahiyoborera bo ubwabo bakahayobora, yuko ubu ngubu hari kuyoborwa nabi, aho bazongera gufata nabazongera kuharekura. Reka nzi tubinonose turebe amakuru na tuyarambure turebe ukuntu bimeze. Icyo usabwa ni ukanda subscribe. Kandi bavuga yuko mu mujyi wa Uvira M23 yasize isahuye abaturage, ndetse kandi bavuga yuko inkuru ihari nuko aka kanya M23 ibintu yakoreye mu mujyi wa Uvira nagatangaza. Duhuriye mu biganiro bigiye bitandukanye. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi tukaza duhurira mu biganiro bigiye bitandukanye, mu makuru agiye anyuranyije kabisa. Ndabashimira mwe twabanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ndetse namwe mutagubwa kudukurikirana hano. Tubahaye ikaze mukore subscribe, kandi nawe twe twabanaga mu biganiro by'uyu munsi ndagukunda byatanje. Reka ikiganiro cyacu tugisoreze hano kabisa.